Урматтуу угармандар, сиздердин назарыңыздарга сунуш кылынып жаткан Акыреттен кат аттуу чыгарма Адеп башаты коомдук прогрессивдүү фонду тарабынан даярдалды. Акыреттен кат чыгармасы мындан бир аз мурда сиздерге сунушталган Кабырдан кат чыгармасынын уландысы. Акыреттен кат ойдон чыгарылбастан Куран, хадис акыйкаттарынын жана ахли суннат вал жамаат ишениминин негизинде жаратылган көркөм чыгарма. Бул чыгармада өлгөн бир жигит кыямат кайым болуп, андан соң акыреттеги боло турган көрүнүштөрдү ирети менен сүрөттөп, кат түрүндө апасына кеңири баяндайт. Жаным апа, биринчи катымда сага кабырдагы абалым жөнүндө жазган элем. Кабырдагы жашоом дале болсо уланып жатат. Кыяматка чейин жашоом ушундайча уланат. Балким өзгөрүлөт. Мурдагы катымда айткандай, жакшы иштериңиздин сообуна жана дубаларыңыздарга муктажмын. Азыр мен бул жашоомдун аяктоосун жана акырет жашоосунун экинчи бөлүмүн, башкача айтканда, кабыр жашоосунан кийинки түбөлүк жашоонун башталышы болгон кыямат күнүнүн зарыга күтүп жатамын. Билемин, албетте силер да күтүп жатасыңар. Азыр акырет жашоосу баштала элек, бирок мен кабыр жашоосун жашагандан кийин акырет жашоосун да жашап жаткандаймын. Ал учурду көрө элек болсом деле, ал күндүн чындыгын көрүп жаткан сыяктуумун. Андыктан ал жашоону, акырет жашоосун сезүү менен ал туурасында кыскача баяндап бергим келет. Башкача айтканда, аят жана хадистерде айтылгандай, акыретке сапар тарттым. Ошол сапардан кийинки абал жөнүндө айтып бере тургандарым ушулар апаке. Эмесе мындай. Исрафил периште сурнайды тартуу үчүн буйрук күтүп турду. Адамдардын көпчүлүгү байкай албаса да, ааламда кыяматтын белгилери пайда болгон эле. Милдеттер жоопкерчиликсиз адамдарга тапшырылган, кара ниет адамдар көбөйүп, адеп ахлаксыз жаман адамдар макталып, бактылуулар катары көрүлө баштады. Аллах деген жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаруучу пенделер жок эсе болуп азайган эле. Коомдо бузукулук кенен тамыр жайган, жер бетин кара туман басып, күн батыштан чыгып, Яжуж-Мажуждун чыгуусу, Иса пайгамбардын асмандан түшүүсү, булардын баары ааламда арт-артынан болуп жатты. Ушул учурда Сурнайды үйлөгөнгө Исрафил периштеге буйрук берилди. Анын жанында Жебреил жана Микаил периштелер да бар эле. Исрафилдин Сурнайды тартуусу аябагандай катуу болгондуктан, баласын эмсип жаткан эне баласын таштап, кош бойлуу энелердин боюнан түшүп жатты. Адамдар со абалда болушса да, кайда бара жатканын ойлонууга чамалары келбестен ары бери чуркашты. Бул белгиленген убакыт аяктагандан кийин Сурнай экинчи жолу тартылды. Экинчи жолу Сурнайдын тартылуусу менен Жебреил, Микаил, Азреил периштелер баш болгон бардык периштелер өлүштү. Себеби биринчи тартылган Сурнай эскертүү, экинчиси өлүм Сурнай эле. Мындан кийинки жүктөлгөн милдети боюнча Исрафил Сурнайды дагы бир жолу тартты. Сурнайды үчүнчү жолу тартуу, алга деген команда берүү сыяктуу бүтүндөй бардык инсандар кабырларынан турушту. Бул албетте кайрадан тирилүү болчу. Биринчи болуп сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам тирилди. Башка инсандар, кээ-бири 200 мунафык, кээ-бири капыр абалда, кээ-бирөөлөрү болсо Алла Тааланын ырайымынан үмүттүү момун абалда тирилишти.
Başkaça aytkanda, pendeler kuanıştуу, же болбосо Алла Тааланын азабынан корккан абалда тирилишти. Кабырларынан турган адамдар Алла Тааланын алдына бара жатышты. Эч ким бири-бирин тааныбастан, бири-бирин карап истебестен, ар ким өз алдынча эле bir mürzede canaşa жаткан ata ene, yakın tuğan uruktар, biri-birinin avalın suraya alışkan жоқ, tebe çaştı tek turgusup, жүрек titretken korkunuş sana kıjalattanılar var ele. Albatta, bu korkuunun jönü var ele, yer titrep gündün nuru jogolup, yıldızlar jaap çaçırap, toğlar ordunan qoskolup, kıyamat kayın balıp жаткан bolçu apake, kıyamat kayın, kıyamat kayın. Anın korkunun hiçbir til, hiçbir kalem bayanda bire almak emes. Aya bakanday zor kıyımçılık, adam balası çıday algız korkunuç. Azap, mürzelerinin turup, arıveri çürkagan adamlar, toğları kumgaylanıp kuyunda uçak, adamdardı kuvalay, çan tozon uyulguyup, arbaktar denileriminin birigip, kabırlardan çoğu oturup jattı. Bul gayradan tirilүү bolçu apake. Kağıdayın apake. Gayradan tirilgen adamlar dünyada yaşagan denesi menen tiriltiliptir. Dünyadagi avalına geldi. Anın mancalarının uçlarına çeyin gayradan kaytarılıp berilgen ele tirilgen adamlar kaça turgan yer izdep kalıştı. Kaça turgan yer yok bu, kaça turgan yer yok bu, dep kıykırıp jatıştı. Bul korkunçtu günü, kebirölerдің yüzü kuvarıp korkup, kebirölerдің yüzü kuvanıştan nurdanıp durdu. Yüzleri karabatka göngdü kararganlar, men siyaktı kabırda azap tartıp, dağa ne tasalan almagan günökörler bolçu. Dünyada kökürögü sokur bolup ötkenler kayradan tokur bolup dirilişti. Bari belgülü bolgondan kiyin günölerin tanuuları alarga hiç kanday payda alıp kele almadı. Al kıyın gündün ısığında salgın yer mustak su istep jatıştı. Biroq suusun kandırıp salkınday alışmadı. Sebebi alarga mustak suunun orduna kaynak su verilip jattı. Bul günökörler ayabay atqa ele. Sebebi jegenge kuu tikenden başka eç nerse jok bolçu. Canım apake. Kebir adamlar var ele. Alar dünyada vaktısını tekke getirmestir. Жақшы пайдаланғандықтары үшін қуаныштуу болушчу. Ал күн башкача күн. Кээ-бирөөлөр ары бери чуркап, кээ-бирөөлөр болсо чынжырларга байланып, кыйноодо жатышты. Алардын жүздөрүн от жалын каптап кууруп жатты. Biz üstünde törelip çoğaygan, jana bisti bakkan, türdü mömölördi bizge sungan, bistin denevizdi içine jaşırgan yerine, jetet uşunçası degendey, içindeki jana üstündekilerdi abaga ırgıtıp saldı. Katu yer titrep, ezelteden bir kalıpta gele çatkan alamdağı tüzülüş pusulganda, Cerenenin koynundağı adam atadan beri gelgen bardık pendeler uzak uykusundan oygonuşup ordularından tırıp gelişti. Alardın barısı teң jıŋaylak, yılan baş, eneden tuğma jıŋalaç boydon ele. Biroq hiç birösü başka biri-birine karay turgan avalda emes bolçu. Ar kimisi öz tartı, öz koyu menen ele. Kağılayın apake,
Kavırlarından turgan insanlar top top boluşup kaydadır sapar tartıp bara jatıştı. Bu köpçülüktün içinde unağlarga minişip unağları üstünde tamaktanıp baratışkan kiyimçen adamlar da var ele. Oşondo ele jö baratkan jana perişteler tarabынан aydalıp baratkan insanlar ter deňişinde süsüp baratkan sıyt. Denelerine akkan ter oğuzlarına, kulaklarına çeyin jetip ketken al korkunçtu günü. Kebiröler köz aysız görüngüs koyu karanlıkta bara jatıştı. Bular dünyada bolgan biyligine, baylığına, küçüne tayanışıp alsızlardı kordop zulüm körsetken zalimler bolçu. Alardın avalları da ayavay ayanıştı ele. Oşalele uçurda barın suktantkan kebir insanlar var ele. Başkalar al kündün me kaynatkan sığında terge çömülüp kıynalıp jatışkanda alarga Allah dayardagan kölökölöp jatıştı. Bular düýnede jaşap jatkanda öz ordun, mildetin düýnege emni üçün yaratılgandygyn jakşı bilip oşoga jaraşa jaşagan baktıluu pendeler ele. Tapşırılgan kısmat ordun amanat katarı sezip mildetin joopkerçiliktүүлük menen atkargan el başkaruuçular jürekleri meçitlerge baylanıp Allah'tın üyüne ibadat kıluu üçün çurkagandar. Allah üçün bir-birin jakşı görgöndör, soykuluk, oynoşçuluktan alыс bolgondor. Oң kolun menen bergendi, sol kolun körbösün degençelik kılıp, jaşıruun kayır sadaka bergendir. El gösüne körünböstön, jaşıruun jerde Allah Taalaga kulduk kılıp, köz jaş tökkön momundar bolçu apake. Kagıl ayın apake. Mana emi kayradan tirilüüde ayaktagan ele. Bari Allah Taala'nın altına bara jatıştı. Kebiröler çurkap, kebiröler jığılıp turup, jana kebiröler soylup, barının içinde kıjalattanuu, ökünü jana korkunuç bar ele. Sebebi alar Allah Taala'nın altına bara jatışkan ele. Anın aldına çoğuluşmakçı, Allah Taala'nı körüşet ele, düýnede jasagan işlerinin esebin berişet ele. Alibette, kıjalattanuu, jana korkunuç bar ele. Allah Taala'nın koygun tarazasında, sooptu işler, günöölördün kaysınısı oor gelet eken digen jürek mıjıgan aylor. En jogorku çegine jetken korkunuç, kıjalattanuu jana korkunuç, biroq hiçbir nerse kaydıger kalgan emes ele. Jakşı işler, jana günöölör, emni jasalsa bari teň iğne jibine çeyin amal depterine jasılgan ele. Sebebi düýnede jaşap jatkanda jasagan işlerdi жазуу boyunça mildettendirilgen perişteler hiçbir işte taştabastan barın tizmelep yazışkan eken. Kebir pendeler özlerinin amal defteri açılganda anda jasılgan nerselerdi körüp taң kalıp jatıştı. Sebebi jaşıruun jasagan işleri hiç kim görmedi de oylagan nerseler da al defterdin içinde bar boluçu. Jana düýnede emni jasagan bolsa aldına koyulup berilgen ele. Kebiröler yakın adamlarından jardam kütüp jatıştı. Alibette bul uçurda jardamdaşuu mümkün emes bolçu. Sebebi har bir adam özünün kamın körüp kalgan ele. Biri-birinin kaçıp duruşkan bolçu. Enesi, atası, baldarı dağı hiç kim başka bir öden jardam almadı. Al günü bir gana Allah Taala öküm jürgüsüp jattı. Al günden korku gerek apa. Al gündün esi yalgız Allah Taala gana.
Al günde hiçbir dost dostuna paydasın tiygisi almayıp. Kağılayın apake. Al gün öte korkunuştu gün. Al gün adalet tarazası koyulgan gün. Esep beri baştaldı. Allah Taala hiçbir kotormotusu yok. Tüsten tüs kuldarı menen tüyleşti. Bağırdık bendeler yaratıcısının aldında tırışıp anı körüştü. Kağılayın apake, senin köngülüңdü dağı bir maneli nersige bırak eteyin. Allah Taala insandardı en birinci kesekte namazlarından turadı. Namazları kabul kılınganlardın başka işleri karaldı. Namazları kabul kılınmagandardın başka işleri karalgan yok. Biroq Allah Taala'nın merimi katarı momundarga bir jengildik berilip Allah Taala buyruk kıldı. Kolumdun amal defterine karagla, koşumça nafil ibadatları bar beken. Namaz ibadatı bol bogondordun nafil ibadatlarının bar jok ekendigi tuuralı suraldı. Nafil ibadatları bar bolgondorgo jakşı mümkünçülük berildi. Farz namazlarının kemçiliklerin nafil namazları menen toluktaştı. Jana başka işleri karaldı. Dünyada sünnetlerge jana namazlarına kaydıgeri karap okubay жүрgөндөр öte buşayman boluştu. Sebebi ibadatlarının kemçiliklerin toluktoo üçün dayardıkları çok bolçu. Bul esep günü kıyınçılık tartıp kıjalattanganlar bar bolgondoy kuanıştуу жүрgөндөр dagı köbele. Alar jakşı münöz eğeleri. Oşondoy ele başkalardı toyundurgan yakındarı menen jakşı karım katnaşta bolgon, momun ağa enisinin jardamına şaşılgan insanlar ayabay kuanıştуу ele. Kağılayın apake, biröönün aksın jegender öte jaman avaldı ele. Uşak aytkan, tili menen birööge akarat aytıp, kolu menen ıza kılgandar, biröönün köngülün kaltırgandar, mamlekettin mülkün uğurdap jegender, aldap alıp, julup, aksız payda tapgandar. Biröönün janan kıyıp öldürgöndür, kedey kembagal bey beşaralardı basıntgandar, öte oor avalga düştü. Allah Taala alardı katı joopka tarttı. Moynunda pendenin akısı var bolgan adamдар, akı eğelerine karızdarım bir-birden töleştü. Bul tölem amallardı alıp berүү körünüşünde bolup öttü. Kebirelerinin sooptoru dünyada yaşap jatkanda akısın jegen pendelerden karızın tölöge jetpey kaldı. Oşonda Allah Taala bul adamdın günöölerinden alıp tigi karızdar bolgon adamdın taraza tabağına koygula dep buyurdu. Bul avalda öte ayanıştуу bolçu. Jakşı işleri, namaz, orozoları, acılığı menen Allah Taala'nın aldına kelip birok tarazaga koyula turgan jakşı işleri karızdarına ketip hiç soobu kalbay kalgan ele. Taraza tabağına bolsa dünyada aksın jegen pendenin günööleri koyulup uşul uçurda al toluk jogotuuga uçurap turgan bolçu. Kanday gana ayanıştуу apake. Kol aldındagılardı ıza kılgandar,
Biröөнü işletip akısın berbegendir. Aga biröö jamandyk kılıp koysa, anı aşıkçası menen jasalaganдар da biröөнün akısına ötüp kalgandıkları üçün jogotuuga uçuragandardan bolup jatıştı. Düýnöde sesimleri uktap, kaydiger yaşap ötkönderden Allah Taala bergen rızkılarından surady. Sebebi Allah Taala bergen rızkıların yumşap sarptooda alardın öz ihtiyarlarına koygon ele. Al tartuulardı öz aldınça koldonup Allah Taalany unutkanlarga Allah Taala da men da bul günde silerdi unuttum dedi. Allah Taala tarabынан unutuluu ayrıkça uşunday anın meyerimine jana jardamına muktaştık bolgon uçurda unutuluu ayabay oor ele apake. Esep berip bütkönge çeyin Allah Taalanyň aldынан hiç kim alys kete almady. Uluu jaratuuçu ömürdü kanday ötkürgöndügü, mal baylykty kanday jol menen taap, kayda jumşagandygy, dene müçönü kaysyl işlerde koldongondugu jönünde bir-birden surady. Negişinde bulardın baары amal depterinde kengri жазылуу ele. Biroq Allah Taala dagı surady. Amal defteri açılıp pendeler surak alındı. Allah Taalanyň kalıstygy uşundayça körsetülüp jatty. Ar kim jasagan işlerinin sooп jasasyn aldı. Mundan kaçuu jok bolçu apake. Kagılayın apake. Kebireler düýnede jasagan işlerine muşayman bolgondugun bildirişip, o Allah'ım bardyk nerselerdi körüp işendim, iman geltirdim, meni düýnege kayradan jönötseň jakşy işlerdi jasayın dep suranyp jatıştı. Biroq geç bolup kalgan ele. Munday jalanyp jalbaruular hiç payda bere algan jok. Oşol uçurda amal defteri açılıp anı körgönдөр anda jasılgandardy tanıp geçirey boluştu. Biroq tanıp ketүү mümkün emes bolçu. Sebebi jerjüsü, baktaraktar, sajdaga baş koygon kezdemenin jipleri, Subhanallah dep tartkan tesbenin taşları, Allah Ekber dep sanagan manjalары, aylanasında aylangan uluu Kaaba taşı, kulçuluk kıluu üçün kirip çıkkan jana anın kuruluşunda jardam bergen meçit, je sütkorluk üçün payız sandarın jaskan manjalar, yalgan aytkan erindir, arak şarap sungan koldor, kumarkanalardagı oynoluuçu karta kagazdar, biröөгө sulum kılıp ziyan keltirgen koldor, köngül oorutkan tilder, kıskası bardyk müçeler jasalgan işlerge jaraşa pendenin paydasına je ziyanı üçün kübölük berip jatışkan ele. Sebebi uluu jaratuuçu uşunu kaalap talap kılıp jana berile turgan ökümde күнөөкөр pendesinin köngülün tınçtandırış üçün uşundayça buyurup jatkan ele. Al jerde kübösüz hiç bir öküm çıgarılgan jok. Jasalgan ar bir iştin özünün kübösü bar bolçu. Jana esep berilip jatkan uçurda al oşol jerde turgan. Esep gününde alsıstığın jana күнөөлөрүн moynuna algan pendeler de var ele. Alar bul moyunga aluu jana alsıstığın bildirүү menen Allah Taalanyň keçirimine boluşup uçup geççüdey bolup kuanyp jatıştı. Күнөөлөрүн jana alsızdığın moyunga algandar alarda başka pendelerden aklары jok bolgan bolsa tozokton kutuluştu. Ayrıkça Allah Taalany süýgen jana kübölük kelmesin çyn yürekten aytkan adamdardın kübölük kelmesi tozokton kutuluularına sebepçi boldu. Allah Taala kübölük kelmesin tarazanın bir tabagına koydurdu ele. Al taraza taşı aga karabastan amal depterinin oor boldu. Kagılayın apake, al günü başkaça aytkanda esep günü күнөөсү бар жана жок бардык инсандар шапаатчы издеп карашты. Себеби муну менен алардын кээ бирөөлөрү Allah Taalanyň алдында күнөөлөрүнүн кечирилүүсү үчүн
başka kebiröleri bolsa ahiretteki darajalarin biyiktetmek. Biroq Allah Taala'dan ruhsatı yok. Hiç kimge şapaatçı bola albaydı. Şapaat kıla aluvchilar bir gana paygambarlar, oliyalar, alimdar jana takva pendeler. Şehit bolup ötüp ketken, balagatka jetpey kaza bolgon naristeler siyaktуу alarga şapaat kılуу mümkünçülügü berilgen. Beyişke kirүүчү adamlar şapaat kıla alışat. Uşundayça dünyöde oliya, alimdardı dost tutunganдар bul dostluğunun soğugun, baldarın jakşı tarbiyalagandar bergen tarbiyasının memesini alıştı. Biroq al günü zalim adamdardın yüzlerinde tereң kaygı var ele. Alar kıyınçılık tartıp yatıştı. Dünyada alarga berilgen mal, baylık, bala çaka, mansap, bilik siyaktуу tartuulardın emni üçün berilgendigin bilalbastan başkalarga kılgan zulumduklarının cazasın öte buşaymandanuu menen tartıp yatıştı. Oşol ele uçurda dünyada Kur'an menen canı birge bolgon, anı Allah Taala'nın raazçılığı üçün okugan, andagı buyruk jana tıyuularga köngül burgan, anın ökümdörü menen yaşagan, başkaça aytkanda Kur'anды okup yaşoosun oşogo jaraşa tartipke salgandar kuvanычтуу jana ümittүү ele. Sebebi Allah Taala'nın aldında uluu şapaatçı Kur'an bul günü anı okugandarga şapaatçılık kılıp jattı. Negizinde eң uluu şapaatçı Paygambarыбыз Muhammed ele. Uşul günü ar kim özü şengen paygambarına maga şapaatçı bolor beken dep karap turdu. Paygambarыбызды sүйgön, anın sünnetlerin atkargan, anın ülgülü adep ahlagı menen yaşagan, al körsetken jol menen жүрgөндөр ümittүү bolчу. Özgöçe namazды çın köngülden okup, azandı kup, azançı menen birgelikte azandın sözlerin kaytalagan, ayağında Paygambarыбыз maktalgan orunga ee boluusu üçün dua kılgan adamlar Paygambarыбыздын şapaatın kütüp yatıştı. Maktalgan orundun eesi Paygambarыбыз alarga şapaatçı bolot. Al şunçalık uluu jana keng şapaatçı ele. Paygambarыбыз Muhammed'in kolunda ardak bayrağı bar bolчу. Adama tabaş bolgon bardık paygambarlar bul bayraktın aldına çoguluştu. Pendeleri öte çıtamsızlık jana tınçstanuu menen kütüp yatıştı. Bul tınçstanuunu ümit da koştop turgan ele. Paygambarыбыз şek kümünsüz kabul bola turgan duasın ümmetti üçün uşul uluu күнгө saktap koygon ele. Andыкtan aga çınıgı ümmet bolgondor kuvanычтуу jana ümittүү bolчу. Uşundayça anın şapaatı ümmetinin içinen Allah Taala'ga şerik koşpogondor üçün günölerinin keçirilүүsünün sebepçisi boldu. Al elemes anı süygön biroq çoң günölerge kiripter bolgon ümmetlerine dağı şapaatçılık kıldı. Sebebi bul uçurda alar uluu paygambarının şapaatına öte muktaş ele. Paygambarыбыз күнөөкөр ümmetlerinin bul uçurdağı oor abalına ayabay boor orup turgan ele. Çoң günöleri menen tozokko kirgen ümmetlerinin al jerden çıguuları üçün şapaatın ayagan jok. Negizinde uluu Allah Taala'nın da paygambarın sүйgön adamlarga yardam bere turgandığı tuuralı uadası var ele. Uşundayça Allah Taala'nın uadasını körüp turduk. Oşol uçurda Paygambarыбыз Muhammed'ti izlegen adamlar ayabay köp boldu. Anı izdep tabalbaganlar Sırat köprösü dep atalgan kıl köprödө al жерден da tabalbaganlar kılgan işlerdi tartuuçu tarazanın janına al жерден da tabalbaganlar Kavsar bulagına karay şaşıla çurkap yatıştı. Alardın yüzlerinde
Kavsar bulağının janında bola turgan joluguşuu kuvanычын estep tolkundanuu var ele. Bul adamlar dünyede yaşap жатқан uçurlarında kolдорун жана тилдерин aram nerselerden saktаған baktıluu pendeleri bolчу. Allah Taala'nın altında esep berүүde batel ayaktap tübölük yaşoo baştaldı. Жақшы işlerдің ээлери бейишке, күнөөкөр insanlar tozokko kirgizildi. Sırat köprösü atılgan kıl köprödө avал da özgöçө bolчу. Köprödөн çagılgan siyактуу, uçkan kuş siyактуу testик menен ötkөндөр, turup basalbay soylogondor, köprönün iki jagındagы şişlerge ilinip yaralanganдар. Kıskası, kılgan işlerine yaraşa türdüğü avalda ötüp, keybiröler bolsa köprödön öt albastan tozoktun içine kulap çatıştı. Canım bake, beyiştin kireverişindeki pendelerдің жүрөгүндө da öte çoң tolkundanуу бар эле. Пайгамбарыбыз да башка пайгамбарлар менен кошо бейиштин оозунда өзүнүн үммөттөрүн күтүп жатты. Пайгамбарлар алыстан келе жаткан ар бир топ адамдарга карап, булар менин үммөтүмдөн бекен деп турушканда, Пайгамбарыбыз Daarat суусунун издеринен жүздөрүнүн жана буту колунун жаркылдап турганын көрүп, булар менин үммөтүм, булар менин үммөтүм деп кубанычты тосуп алып жатты. Бейиштин эшиги эң алгач Пайгамбарыбыз Мухаммед үчүн ачылып, бейишке эң алдыда Пайгамбарыбыз кирди. Бейишке эң биринчи болуп кирген адамдардын тобу Пайгамбарыбыз Мухаммеддин үммөтү эле. Албетте, бейишке башка пайгамбарлардын да үммөттөрү киришет. Бейиш бир гана Мухаммед пайгамбарыбыздын үммөттөрүнө тиешелүү эмес. Бирок бейишке киргендердин көпчүлүк бөлүгү пайгамбарыбыздын үммөтү болчу. Кагылайын апаке. Бул улуу күндө Алла Тааланын буйруктарын аткарып, тыюу салган нерселеринен алыс болгон пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын кабыл кылып, ага ыйман келтиргендер Алла Тааланын ырайымы менен бейишке киришти. Албетте, Алла Тааланын мээримсиз эч ким пайгамбарлар дагы бейишке кире алмак эмес. Кагылайын апаке. Бейишке киргендердин абалдары дүйнөдөгү кылган иштерине, алган соопторуна жараша болуп жатты. Кээ бирөөлөрдүн жүзү асмандагы ай сыяктуу нурданып турду. Бейиште адам баласы каалаган баардык нерсе бар эле. Тамак аш, суусундук, кыскасы момун пенделер үчүн Алла Тааланын тартуулары мол болчу. Бирок пенделер бейиштеги тартуулардан дүйнөдө кылган иштерине жараша пайдалана алышат экен. Бейиштин бир эле эмес, бир канча эшиги бар. Намазды көп окугандар намаз эшигинен, орозо кармоочулар райян эшигинен бейишке киришти. Бейишке киргендер бейиштин эң улуу тартуусу болгон Алла Тааланын ыраазычылыгына ээ болушту. Бейишке киргендер ызычуу, уруш талашсыз, бактылуу үй бүлөлүк турмуш сүрүп жатышты.
Alardın ortasında ıntımak jana iki taraptуу sүйүү jana сый бар эле. Бейишке киргендер түбөлүк жашоонун кубанычы менен өмүр сүрө башташты. Алар аябай бактылуу эле. Ал жерде оору да, картаюу да, кайгы да жок эле. Ал жерде жаштык жана чексиз жакшы тартуулар бар. Бул тартууларга өтө сабырдуу пенделер гана жете алышты. Дүйнөдө жашап жаткан учурунда ар дайым жакшы иштерди аткарып, башына келген кыйынчылыктарга, кырсык балаларга карата ыйманынын күчү менен сабыр кылып туруштук бергендерге берилген сыйлыктар муну менен эле чектелип калган жок. Бейиштеги бак дарактардын көлөкөлөп жаткан бактардын шагын ийип, мөмөлөрүн сунуп туруусу бейишке өзүнчө көрк берет. Бейиш кызматчылары Салсабил деп аталган булактардын сууларынан сунуп турушту. Дүйнө жашоосунда Аллахтын азабынан коркуп, жүрөгү титиреп, ушуну менен күнөөлөрдөн алыс болгондор ал жерде жакшы көңүл ачып, убакыт өткөрүп жатышты. Кагылайын апаке, бейиш беректердин, сыйлардын мекени экен. Эмне кааласаң баары бар. Ошондой эле бейиштин даражалары. Бирок айта кетчү нерсе, бейишке киргендер бирдей орун даражаларда боло алышпайт. Жана бейиштеги тартуулардан толугу менен пайдалана алышпайт. Ар ким дүйнөдө жашаган иштерине жана соопторуна жараша тартууларга ээ болушту. Башкача айтканда, Алла Таала уруксат бергенчелик гана өлчөмдө пайдаланышат. Албетте, бул Алла Тааланын так жана улуу калыстыгынын талабы болчу. Аз жакшылык иштердин ээси менен көп сооп топтогон адамдар бирдей бола албайт эле. Kagılayın apake. Tozok dagı özüne kire turgan adamdardın tismesin. Başkaça aytkanda күнөөкөр адамдардын тобун күтүп жатты. Дүйнө кооздуктарына мас болуп, дүйнө жашоосун акырет жашоосунан жогору коюп, ага алмаштыргандар үчүн жалгыз бара турган жер тозок болчу. Дүйнөдө күлүп туруп күнөө кылгандар тозокто ыйлап азап тартып жатышты. Бир топ адамдардын денелери күйүп, куурулуп, терилери кайрадан жаңырып, кайра кайталанып күйүп жатты апаке. Ушундайча азап бүтпөстөн тазаланганга чейин уланып турду. Тозок жакындан көрсөтүлүп жатты. Тозок аябай коркунучтуу, айбаттуу эле. Тозоктогулар болсо жасаган иштери үчүн өтө катуу бушайман болуп жатышты. Себеби дүйнөдөн сооп топтобостон келишкен. Алар топурак болуп жаратылсак жакшы болмок экен деп жатышты. Тозок ушул сыяктуу бушайман болгондорго тонгон болчу. Тозок отуна ыргытылгандар дүйнөдө байлык ээси болуп, айлана чөйрөсүндөгү бейбечараларга жардам бербей, жалгыз өзүнүн гана кызыкчылыгын жана жыргалчылыгын ойлогон, байлыкты өзүнүн гана акысы деп билип, кедей кембагалдар жөнүндө эч ойлобогон, байлыгы менен көп жүргөндөр болчу. Бул жаңылыштыктарынын жазасын тозокто күйүү менен тартып жатышты.
köplөгөн ayalдар dillerinin жаңылыштыктары менен тозокко киришет. Бул тозокто азап тартууларынын дагы бир себеби күйөөлөрүнүн жакшылыктарын бир албагандыктары болчу. Тозокко киргендердин арасында намаздарды окубагандар, кедей кембагалдарды, ач адамдарды тоюндурбагандар да бар эле. Kağılayın apake, tozok ayabay jaman ger, alolangon otu, özele adam balasın korkutuğa yetiştüğü bolçu. Bul jerde asap tartıp jatkanlar ayabay kıyno'da alar suusunun kandırуу üçün suusunduk istep jatıştı. Biroq alarga suusunduktun orduna kaynak su jana irin sunulup jatты. Tozoktogu azap, kıyno'lar da bul jerdegi adamdardın күнөөлөрүнүн оордугуна жараша түрдүү болот экен. Tozok otu kээ бирөөлөрдүн тисесине, кээ бирөөлөрдүн бел курчоосуна, кээ бирөөлөрдүн моюндарына чейин жетип турду. Tozoktогу azap kıyno'лордун эң жеңили taman астына çok koyuluu sene. Tamanına çok koyulgan adamdardın dahi çoktun ısıktığınan meyleri kaynap jattı. Tozok öte jaman jer azap, kıyno'lordun jana jazaloonun mekeni. Hot jalın aylanasına şuurdagan korkunuştuu doğuş ündörüdü çıkarat. Albatta, tozok dagı öz konoklarına razı emes bolçu. Açuusuna çydabay jarılıp kete jastap turdu. Tozoktun otundары жыгач kömür emes. Tozoktun otunu күнөөкөрлөр, kapırlar, jana alar sıyıngan taştar ele. Azap berүүnü atkарып жаткандар, ayoo degенди bilbegen tozok perişteleri bolçu. Kağılayın apake, tozok otundan kutuluğunun jana bu şaymandıkka düşpöөнүн jolu Allah Taala'nın buyruklarına başıyı, farz kılıngan namazdardı oku, mal baylıktan zeket berүү, jakın tuğan uruklar menen jakşı karım katnaşta bolu, aram işlerdin barlık türlörünün alыс jaşоо. Taktap aytkanda, uluu jaratuuchunun aldında çınığı pendeçiligin ötö. Kağılayın apake, dağayta geçinerse, bul jerde tozokto jaza tartıp jatkan musulmandardın bir tovu, jazaların tartkandan kiyin bir tovu jazalары bütelektele, Paygambarımız Muhammed'in şapaatı menen tozokton çıkarılıp beyişke kirgizilişti. Biroq alardın sırtında tozokko kirgenderdin möörü bar ele.